Menyekerbun yang sunat je pajuh kurau, bahkan kan je sunat pajuh. Sunat pajuh. Kahana seperleh sunat ke pajuh lagayan paling kurang lukaman beberapa suap. Pukul punya bahasa katanya pukul 1/2 kilo tablau dan yang galam iaitu ati tapajuh. Nyen menyekerbun sunat. Jet bi kerau, jet pajuh kerau dan jet bi kepada keluarga dan jet bi ke urang kaya. Tapi urang kaya geterima tenama getanaul, jet kecak manfaat yang hanjit gemiliki, hana gemiliki. Maka urang kaya nyan geterima kurban sunat. Sah ke pajuh, jet ke kebahlan kolokah yang sah ke pulau. Pakon hana gemilik, syarat pulau bumilik. Menyekerbun nyan sunat tabi kurang gasin nyan gemiliki. Jid ke pajuh, jid ke pasalan kolakah, sah ke pula mi habis ke pajuh. Nya mi urang gasin. Menyekerbun wajib, nyo hanjit pajuh kurau. Hanjit bi ke urang yang wajib nafkah ada kedayau, tapi seluruhnya begitu leh tak sembelih, nyan leh tak sia, nyan langsung berpindah milik kepada fakir miskin. Maka harim pajuh kurau karena kamu minah milik fakir miskin. Anian harim ke pajuh le urang kaya karena nyan ka pukun keli ada yang hak urang kaya tapi ka hak urang fakir miskin, urang kaya ka urang gasin. Hanjit pinah tapi ada khilaf-khilafnya dum saban lagi banakal jaket ulua balat, ulua kecamatan pamata pegah atau tak ikhtiar ulua kemukiman hanjit tapi nah pakon karena yang sabar lagi banakal jaket milik fakir miskin bak nang grawa kurban lagi jaket milik fakir miskin bak nang grawa harta zakat. Makanya dia ada khilaf-khilaf, ada khilaf mengatakan haram, ada pula yang mengatakan boleh tapi dengan catatan-catatan sebagaimana berikut dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan tetap berlaku. Ma'asyarul muslimin tapi minta cak urang tak ijak kena tak cak nyu aman. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, itu adalah kurban wajib. Wajib kurbannya karena tamu kaui. Apakah gemkoi hakikat lagi memang pelazim menterawagu alayal udhiyatu lazim matelun lungsi kurban nyan ka wajib gusia atau kekun hazihi udhiyati hana kekun alaya hazihi udhiyati gebutnya nyu lumonyo kurban lun atau ita yang legap punyan kemamegang lumonyo kan nyo lumonyo lung pudiat ke kurban lumonyo lumo kurban gejali gejadikannya ke kurban ge insya la mate ge nyan ke binatang kurban nyan sah ke kurban kaui hukuman namanya beda ita yang legap kupun lumonyan pu kemamegang kan menamun bila pon na rencana lung menyajadeh lu nak sia ke kurban nya mentang program galam gejali galam nagi insya galam gekendaki untuk jadi kurban nyan galam je ke kurban wajib. Tunggu sekalian, nyan kurban wajib. Kurban wajib berarti wajib tasiyah ketika katuk wate pajian wate nyata mengkau uronya umpama bulan Syawal wate nyokum lay uronya singgah leh urotu uronyo lusa uronyo singa lusa dan lusa raya leh urut tasyrik nyo wate sia kurban menyet lebih ba urut tasyrik yang keleh tasyrik uraya kelimang pama tasyrik nyen ka kenli kurban menyanyan kurban kaui tasyrik uraya kelimang atenama qada kan atenama tunai sabar lagi sedang luhu lawat asa ka qada